Good day, viewers, readers. Today is one of those weeks again that you will have to put up with me alone in front of the camera. Yes, quite a lot that we are looking forward to on our front page. Quite a nice photograph of an ancient motorcycle, a 1941 Harley Davidson sidecar, Daddy and his daughter in the cabin, and behind the cockpit. In preparation for the celebration of Father's Day on Sunday. Fathers who have done their part and have met their obligations earlier this year when it was Mother's Day, can look forward to Sunday. Otherwise, if you didn't, don't be surprised, like we say in this caption. Don't be surprised if you're getting a cold shoulder on Sunday. Kykers, lesers, vandag maar weer ek alleen op my pos. Collega Maries lekker siek. Dit klink nou snaaks, maar sy is regtig lekker siek. En Jabulani is aan die hardloop om al die dingetjies te doen wat gedoen moet word elke week wanneer die koerantjie omtrent gereed is om drukkery toe te gaan. Ons het 'n paar Engelse beriggies oor misdaad. Gewapende rowers is in Freedom Park aangekeer. 'n man is dood na 'n bakleierery oor 'n voertuig, kan jy glo? En goeie nuus vir ons boere is dat die polisie en boere verenig het in die stryd teen veediefstal. Groot probleem hier in ons omgewing van Noordwes. The one thing that most people probably talk about this time of the year is the Rustenburg municipality's annual budget, which was tabled a few weeks ago. This week, the municipal budget in Afrikaans and English, for the sake of all our readers. This tells you how much you're going to pay more. Yeah, everything is there. There's also an example of a normal house with normal expenditures and normal consumption of electricity and water. So you can work out the budget for yourself, how much you're going to have to pay extra and how much you will have to budget for. Vir mense in kleinerige huishoudingkies gaan dit nie 'n vreeslike verhoging meebring nie. Maar die feit van die saak is daar een ding is wat ons weet van die tariewe, is dat dit is altyd opwaarts. At Rustenburg Toyota, a new era has dawned with the appointment of a new dealer principal. Yes, we know Johan Snyman, a friend of us all, is still there and still dealer principal. But in the meantime, Nico Pretorius, the new dealer principal, is already been, may I say trained, given time to settle down at Rustenburg Toyota as dealer principal. Somebody who's been associated with the Toyota brand for quite a long time. He's been in Lichtenburg as dealer principal for the past couple of years, and he will be the new guy at the helm of Rustenburg Toyota. As from 1 June, he was already at the office, but Johan will only be retiring at the end of August this year. Vir baie van ons in hierdie jare waar ek myself min of meer amper bevind, is aftrede nie te ver die toekoms in nie. Baie mense waarsku deesdae teen te vroeë aftrede of aftrede hoegenaamd en sê werk so lank soos jy kan. Dit het baie voordele, nie noodwendig net jou geldjies wat langer hou nie, maar jou gesondheid, die gedagtes bly langer sterk, lewendig, kragtig. En ja, mens het mos maar ander mense in jou lewe nodig om optimaal te funksioneer. So hier's 'n lekker artikel op bladsy 10 van hierdie uitgawe wat vir jou sê hoekom dit belangrik is om kennis te neem dat aftrede of aftredeoorde nie beteken die einde van jou lewe nie, maar laat mens maar moet probeer om aan te hou stoei, om 'n lekker lewe te maak. Ja, die tye waarin ons lewe is inderdaad nie so maklik nie. Daar's baie uitdagings, daar's baie, soos ons in ons hierdie week se begroting gesien het, die lewenskoste is elke dag hoër, elke dag op, en ons sukkel al hoe meer om kop bo water te hou. So as jy kan bybly en die oë en die ore en die verstand hou nog by,
werk so lank soos jy kan. Ons laaste stukkie waaroor ons gaan uitbrei in hierdie week se koerant, Comrades Marathon of 2025 is on everyone's lips. A wonderful year for the North West Province once again. Isn't it amazing to think that among the top 10 athletes, no less than 5 of those runners were from Northwest. Tete Dijane, Sibongisen Muhlongo, David Hadebe, David Khatebe. There are so many of them who competed, and Tete Dijane celebrated his 3rd victory with Gerda, a national champion for the 4th time, a world champion as a matter of fact. Lots of photos from the Comrades Marathon of the past week. Many of these runners that we've just mentioned are from Rustenburg Walk for Life, who have competed at the Comrades, and of course on the back page, photographs, pictures and news of the 2 winners, Tete Dijane and Gerda Steyn, who are still celebrating magnificent victories. Lesers, kykers, daar is heel wat ander nuus in die koerant om jou mee besig te hou. Kry gerus jou uitgawe. Ons hoop jy het die afgelope week se bittere koue oorleef. En indien jy na hierdie bulletin kyk, word ons seker maar die logika inspann om te sê ja, jy het dan waarskynlik. Het is nou maar 'n ou flou grapie, maar vir my was dit 'n swaar week. Ek is nie gemaak vir die koue nie. Ons hoop dit gaan goed hierdie res van die week en die naweek. Ons verneem dat die warmer temperature is aan die kom. Die winter is met ons, maar ons gaan waarskynlik 'n paar weer bietjie warmer dae hê, wat die gemoed verlig, verwarm, die hart verwarm en ons bly maak om in die oggend op te staan. Want as dit so koud is, dan wil 'n mens maar nie graag begin in die dag aan te pak. Ons groet julle, ons hoop julle is veilig, bly binne, bly veilig, tot volgende week dieselfde tyd, dieselfde plek. En vaders wat die naweek by die huis is, geniet dit, geniet die dag, en onthou hoe lekker jy bederf is hierdie jaar se Vadersdag, en bring jou deel, bring jou kant, volgende jaar met Moedersdag. Voorspoed tot dan, volgende week, dieselfde tyd, dieselfde plek, mooi bly.